Uno musi turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2023 umunsi w'Imana aho twaronse gukina match muri commune Muha, match za barrage zo kurondera uburenganzira bwo kina barrage muri 3e division kugenda gukina division ya gatatu. Mwaza mu mwaronse amahirwe yo kwinjira muri barrage, mwotubwira iki cyangwa mwaziteguye gute izo match? Murakoze kubamo majambo. Hama barrage kuba twarashitseyo nagateka kuri twebwe no ku mugwi wacu hazamu. Urukino turagwiteguriye indwi ziheze tuko turitegura nyene, twizere ko tuza kwerekana ibyo twateguwe. N'urukino ruzoba ruryoshe cyane, urukino rw'igikundiro muzoba muhari muraza kubibona. Jano ni timu nziza kandi ni timu bafise nyene igihagararo, ariko turaza gukora ibishoboka byose tutahana intsinzi. Mbe turavye ko Jano yabaye ya mbere mu intsinzi yabo, ariko mwe mutabaye abambere, ariko mugiye guhura n'umugwi wabaye wa mbere. Mbe muvyifashe gute kandi n'umwaka uheze mutakinye neza ihiganwa? Uyu mwaka vyagenze gute kugira muronke amahirwe kwinjira muri barrage no gukina na Jano, umugwi ukomeye nka Jano wabaye wa mbere? Muvyiteguriye gute? Tuvyiteguriye neza, ntabwo badufise kuko natwe twarakoze kugira tube abakabiri, birashika bakaba babaye abambere, natwe ntitwacha dutinya kubera babaye abambere. Turabiteguriye, natwe ni turabakinyi babi, turabakinyi beza. Imana ibikunze biraza kuboneka mu kibuga. Ntabwo badufise vraiment, turabizi ko Jana ari ya mbere, natwe turabakabiri, twavuye mu pure turabakabiri. Ntabwo badufise, dushobora kubereka ibitangaza. Kuna mechi ambazo zimeandaliwa kutokana na kuandaa mechi ambazo zitacheza timu ambazo zitaweza kupanda kwenye daraja la 3. Miongoni mwa timu ambazo zimeweza kufuzu kuingia kwenye hizo mechi tuko na timu hapa ya Jano, na huyu hapa ni nahodha wa timu hiyo, kwa jina maarufu wanamuita Papito. Papito, habari za leo? Safi, salama. Kwa gisi mmeweza kupata nafasi ya kuweza kuingia kwenye mechi hizi, mmejiandaaje? Ima mmeona pana utofauti gani na timu ambazo mmeweza kucheza kwenye mechi za makundi? Tunamshukuru Mungu kwanza ambapo tunapafika, na utofauti sidhani kama pako utofauti wowote. Juu timu ni timu, hatuna uoga. Tulitayarisha mechi kwa kiuficho, hatukufanya vitu vingi vya hatari, ila tulijitayarisha kupambana leo ili tupite, tufaulu. Kutokana na mechi hizi zitakuwa ni mechi mbili, ya manake mechi ya ale na mechi ya returu, na mtacheza na timu ambao ni Azamu, na yenyewe inasema imejiandaa vya kutosha. Sijui kama kuna surprise ambazo mmetuandalia kama timu ya Jano kwa kuweza kujiandaa kufuzu, ima itakuwa ni aje kuanzia kwenye upande wa nizamu, upande wa system de jeu. Sijui mnaweza mkatuambia kitu gani au tunatarajia matokeo gani hapa? System de jeu mtaiona kama kawaida. Mnajua tuko watu tunatuliza balo chini, hatuna stress ya kusema ngo eti tukafunge dakika la kwanza. Hapana, tutatia jetu tuipoze chini, alafu match kisitende inaendelea, mtaenda mnaona mpira mzuri, msiku na shida. Wanakocha, kuna tofauti gani kwenye huu msimu na msimu uliopita mpaka leo mfike hapa, na mmeandaa nini? Cha kwanza nashukuru kunipatia sauti. Mwaka jana tulikuwa wapya, tulikuwa hatujazoea mazoefu, lakini huu mwaka nafikiri mwaka jana mliona kwenye tumeishia, tukasema ingine mwaka tunapasha kujitahidi tufike mbali kwenye wale wenzetu walifika, na njoo hivi tushaingia mubaraji. Tushafika mubaraji ni kujikaza tu tufunge, yani ushindi mubaraji. Juu nilishaandaa watoto vizuri sana, watoto washajiandaa, wanasema kila mtu yani biko na confiance ya kusema kila mtu alikuja pa juu achukue ushindi. Njoo hivyo. Tukiangalia mechi ya kwanza ya championnat huu mwaka haikuwa nzuri, japokuwa mmepata kuweza kutoka sare dakika za mwisho, lakini mechi haikuwa nzuri, na vile vile mechi ya mwisho ya championnat tena haikuwa nzuri.
hadi leo mmepata nafasi ya kuingia, mmetuandalia nini tofauti na hizo machi mbili ambazo tumeona zilikuwa nzuri kwetu? Mnatuambia nini hapa? Kufatana na machi ya kwanza, machi ya kwanza ilikuwa ni watoto walikuwa hawajaingia mu ritme ya championnat. Na walikuwa walicheza na timu yenye wanaifungaka. Sasa ile timu ikakuja inajiandaa. Watoto nao walikuwa hawajazoea, najua ni watoto wapya, ni vijana wapya. Wale mwaka jana wote walikuwa walitoka. Tukaleta vijana wapya. Ufira mezi vijana walikuwa wanakunja vizuri. Na mechi ya mwisho inaweza semea juu hawakuwa na mazoezi sana juu wengi wakaenda kwa masomo. Wengi ni wa terminali, biko wanasoma. Walikuwa mampeshima ya masomo, mazoezi, nikapunguza mazoezi mwezi mwaka akasaidia tukafuzu. Tunashukuru sana kocha, tunawatakia mafanikio mema na kuweza kupata ushindi, lakini kutokana na hii timu ya Azamu ambayo hamzoei kucheza nao kama unasema, maana yake wachezaji wako kuna mechi ambazo wanazoea na ambazo wazoei. Unatuandalia nini aswa? Tutegemee nini kwenye machi ya leo? Mie sina maneno mengi ya kusema. Najua Azamu ni timu nzuri. Inacheza kwenye ilifika hapa kwenye baraje, ya maana yake ni timu nzuri, ilijitahidi kufika hapa. Asante sana. Asante. Nkuko bizwi n'abantu bose kandi bikamenyekana yuko Azamu uri kiriranga imimenyerezo kuri Stade Olympique Africa, uko mwaronse amahirwe yo kwinjira muri baraje kandi mutabaye abambere ariko mugiye guhura n'umugwi wabaye wa mbere. Me mutubwiye iki mu ncamake muri uru rukino guno munsi? Murakoze kumpa ijambo. Nongera ndanashimira Imana kuba uyu munsi twashitse turi bazima twene na ekipe yose. Hama kuba tugiye guhura na ekipe ya mbere, novuga ni ibintu vyiza cyane, kuko natwe mu kwitegura twiteguye tuvuga ati tuzohura n'itimu ya mbere. Nkuko natwe byagenze neza, mupure natwe twatashe turi abakure cyane, twabaye abakabiri. Umva ayo mahirwe natwe yo kuba abambere ntibyakunze, ariko uyu munsi je ndizera yuko tuza kwerekana urukino neza kandi rumeze neza ku buryo natwe tuzi ko tugomba duhore ni ya mbere. Yego nico nashobora kuvuga. Mbe nta mvune mufise mu bakinyi banyu mwateguye match, kuko bishoboka yuko liste y'abakinyi mwakinishije mu match yo mu mapure yoba yahindutse, cyangwa mwifashe gute ko twumvise yuko Jano yiteguye cyane gose ishaka yuko igenda muri 3e division? Ego ku bintu vyerekeye imvune ntivyama bigororotse, hariho n'abagwaye batahitanwe n'izo mvune nyene vyerekeye umupira, ariko nivyo gushimira Imana twararose nyene abantu bashobora kugwara muga batari imvune, ariko nta na kimwe twege twiteguye nyene abo dufise twabateguye neza, kandi ndabishima cyane narabateguye atakibazo na kimwe. Twizere yuko izo mvune zitazoba zifise eskize ku rezita ziza ku buno munsi, yuko rezita ziza kuba zimeze neza, ama tubizere yuko muzoba mufise amahirwe yose yo gusindura urukino guno munsi. Ego vraiment kukuntu twiteguye vraiment nta kibazo na kimwe dufise. Sinimvune twagize, ni kibazo gusa cy'ingwara cyabaye mu mugabo nta na kimwe, no mujwe rumwe nyene yagize kibazo aragwara, ariko abasigaye bose bameze neza nta kibazo na kimwe. Murakoze cyane.